Football Titi part jasari som parukna ngai thavele don ta ila BBC in infirmi te choimoina sang abua sai Sports Personality of the Year chu Nizan Khan sem anita a Sports Personality of the Year choimoina golfer hlotling Rory McIlroy nena hlan ni in tuntum chu footballer lamin an chang talawa choimoina kidang an sema ero Lifetime Achievement Award hi Thierry Henry an dongin Arsenal legend hian khelmual chung le pona sul nutra anei te chhortang kain he choimoina hi adong Coach of the Year a football lam langvele bokin England match team ka hre tu Serena Wigman thanania ani hian England match team European Championship a azonin a champion puya match lam ko cha tun generation a thabera khovelin angai ani Wigman hian he choimoina hi tum ni adonna ania England team ka hre to tu zonga mi palam team ani emo match lam team ani emo England rama ngei major tournament khelpuya champion puitu omchun ani Serena Wigman hian a coaching career a international level a European Championship no moi tumthum lai choi towa a che thatzel na hian anram Netherlands sa choi moina sang Dutch Coach of the Year choi moina adon tir ta boka mei chejinga Dutch Coach of the Year choi moina dong theima saberania record thar asiam ta ani BBC award lama kai le ta ila Young Sports Personality of the Year a footballer bok langin English lei role mason MMI Michele agreement than ania kumsom pokomi hi England match team mina European Championship no moi anchoi thina tura hun poimo a thil poimo ti thina nia Euro angei po khan young player of the tournament a than ani BBC Sports Personality of the Year award hi sakhajakwa samnga palia changdai towa semtran niin kumsom sari mel amutowa choi moina ngai hlutlo takpo niin infiamna ki sanga checha choi moi phuwa ngai tenhena hlan thin ania ahuang azau awangin he choi moina hi donpo ahar sa leya athang tu te hi mipui ni in nomination siam ani nuwa public vote mangin chinfel anni football khovel thang zela mi palam player te hlo apun thur lain mechelam ero an hlo alasang lutuk lawa hemi chungchang hi 5th pro in zir chiangin national team sang player zali pasari ramsomli pakhat ami te azir chiana a mun thuma thena mun ni zet chu kum khata dollar sing ni lo phak lo anni heng player jinga hian za somni panga lain football hi in nga nan manglovin eizonna dang an nei telbok heiba ka hian mun thuma thena mun khat hian contract an nei dana kum khat aya rei lo nein long term contract an nei lova 22% pension contract mumal takpo an nei lovani hemi chungchang hi 5th pro director of women's football Dr Alex Calvini chuan soin kanzir chian na hian mumal zoka kaldan ngai to angai ti le chu kan mamo ani ti alantir chiang le ati ani athlete insurance chungchang hi thenkha chuan kan la thelo mai theya chu wangin zui vele talokila athlete insurance kan ti hi a ol samzonga soi chuan infirmi insurance ani maya hei hi sports insurance anti thinbok infirmi tetana ham thatna professional huangte amateur huangte recreational anti huangte po huam vek ani awangin infiamna level sang tuam tu ania heta hian infirmi in liam wangemo accident anto wangemo a sumle paya harsana tokte puina medical lam thil po huamtel sumlak luna kilian bera harsana tok angte rolban lona angte ba ka manrua bungrua lam chenin a huam theya ding chok le theitura in chomdolna ani ber ome heta hian specialized care antia phechuan top sports physician le clinics po theina te omin he insurance si a thale hetiang insurance an siamna chanchu insurance dangte hian professional sports angte hetiang lam hoi then khat hi a huam lo le thina chungte awang chuan uap kim deuh turin athlete insurance si duana nia infirmi te tan chuan chhorna om thei tak turani heta hian infirmi insurance nei tam zual top insured athlete te chu Lionel Messi, David Beckham, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Tom Brady, Maria Sharapova, Tiger Woods te ania infirmi la inkhel mek tele inkhel chawsan to te huamani awangin retire athlete te po antelani hemia hian Tiger Woods golf khovela mingthang zet mai hi a insurance lutna dollar makta doi somnga vela ngayania tennis khovela langsar chelo le thiam tak thin Maria Sharapova hi dollar makta doi somsari vela ngai niin Tom Brady NFL player American professional football quarterback player thin hi dollar makta doi zavela ngai ani boka Tom Brady ang thawin basketball superstar LeBron James po
dollar makta doi zavela ngayani anni ho chunga hian Cristiano Ronaldo bik hi akeding lam le veilam ti kherania hemi chau hi ani chungin insurance lutna dollar makta doi za somli pali te meu atlinga David Beckham po atak sapum pui insurance ti kherniin chumi chu dollar makta doi za som ko panga lai atlinga asang ber chu Lionel Messi ke veilam ani Messi ke veilam insurance lutna hi dollar makta doi zakwa dai ni in asang fal lor lakani chu wangin athlete insurance policy khovela infiami tetana buasaya hian Messi ke veilam aya lutna nei sang a omri lova India poisa in Messi ke veilam lutna hi cheng vaibel chesing riat sang khat zakwa lai atlingani India club tha mohun bagan super giant chu Asia Rama footballa thunei tu sangber AFC in ashema kumni chung AFC buasai in elna khel theilo tura anti baka dollar nuai khat jasari somni pakwa te meu choi tura ti anni dollar nuai khat jasari somni pakwa hi he thu buasai lai hian India poisa a cheng nuai somkwa singriat sangruk le za pathum ania mahun bagan sum choi tur hi atlem lem lo an hremna chan ber chu mahun bagan hi Champions League 2 in elna a an match khel tur zingami sepahan SC Iran club tha an ma chon tur chu Iran rama khel turani awangin India hian ma chon lo mai an duwa Irana hian an jin du lavani hei wang hian AFC Disciplinary and Ethics Committee chuan mahun bagan hi en santa in Asian competition trimshima an lo qualify ani po in sangni somni pasari somni paria season thlengin anin lan aphal sak talova mahun bagan hian AFC Champions League 2 hi khel tur an ni lain hein elna atang hian anin hnuk dok ani bera group C a sepahan Al Hussein le ahal tenen omho ma sela antel vetak lo awangin group C a team pathum chau an ompha ani mahun bagan hian Irana hian security thatok lova an ngaya medical lama po rin tlak tok lova ngain an tan him tok lova an ngai ani bera chumi awang chon pumpel dan zongin Court of Arbitration for Sport CAS ne na po anzual kowa Irana nilovin mundanga neutral ground na match khel an ngiat ma se CAS point apom pui lo le zela chu wangin mohon bagan tan hian kongdang aom tari lova hetiar chet an lang na hi AFC chuan in hnuk do ka ngai sakin mohun bagan laka hian za an ngai talovani mohun bagan official te thu chua chuan player te po in risk lak lo mai an rem tia an nun na atana der thong an chung kwa thlenga ngong thei ania chu wangin an mani lama kan tang tlat ani tiin player te an thlop thu an tar langa club how to terem ti na pia lama player terem ti na nen mahun bagan hian hetiang thutlung na hi an siam ni in alang hetiang ani ta ka chuan AFC hian mahun bagan hi sum an pek to te an dil le ta ni som thum chungin mahun bagan hian AFC atanga sum an mu to zong zong te AFC nena hian an pekir atul don ani hetiang ani awang hian chorwalin Indian club tha hian cheng vaibel chethum point paruk ve loi an choi atul don ni in alang ta a sum le pai ang zong point mahun bagan super giant hi angong na don le Ecuador defender Mario Pineda kumsamthum pathumi chu ka hlum ania football khovel athong le ani kha Ecuadora local media te report danin Pineda hi nilai ni khan mi pahni baika chuangten an ka pa anun na achanta ani Pineda hi anu nen dor kota an din lain ka ania anu le anbula omve me chedang point liam an tuar hemi chungchanga hian Ecuador Interior Ministry chuan thuchwa siamin chui zui turin special police unit an tirngal thu an tarlang an ka hlum na mun guakul hi geng leilen na mun drugstore ruk na san na mun ania khotlang zalen lo lutuk inrik rap na san na mun ani kumina ringot po January tha atanga September tha chung chau po khan mi sangkha zakwa tha an ni toa Ecuadora tual tha na san na ber mun ani September tha po khan second tier league khelai player pathum ka hlum an ni toa swal rongbol thin te hi an nok hle tuntuma an ka hlum Pineda hi Ecuador ramtan po a tumkwa inlan to ania Brazil club langsar Fluminense ate po khel phak thin niin a career a hun hnunglam Barcelona Sporting Club tan amang mek tia hetiang thil hi atong ta ani Tottenham chuan an forward Brennan Johnson hi an hral phala Europa League no moi an choi theina tura finala goal poimo khungtu hi Tottenham hian hmalam hun ruam manna an neya mun poimo an chantir don lo ti chiangin an be se anga dor tu anom chuan lo beng khon anin pe Johnson hi kan hral phala alei du chuan lo dor ro an ti ani bere
Nizan Khan in elna then khat khelchun zamania chungzinga chun Italian Super Cup a semi-final match a Napoli le AC Milan in machonin goal ni aluta Napoli hian minute samthum pakwana David Neres mangin ma an hruaya second half minute samruk pathumna a Rasmus Højlund Napoli tan khung belin goal dang alu bel talava Rayata Italian Super Cup semi-final match khela hian Napoli hian sinhi fain AC Milan hi an neya ti hian Super Cup final anin pet kai ta ani Italian Super Cup hi Supercopa Italiana anti thin boka kumsang khazakwa somriat pariat atanga kheltran niin ama chuan Serie A champion le Copa Italia champion team in an khel thina match khata anin chingfel mai zel ma se sangni somni pathuma tangin an kalphung anti danglama Serie A te bola pakhatna le pahnina team te ba ka Copa Italia a champion team le runner up team ten an khel thina semi final atanga tanin champion anjong ta thina ni match thum khel thin na tournament ani Tuntuma hian Napoli, Bologna, Inter Milan le AC Milan te anin ela zan ina darsom pahnih le chanvea Bologna le Inter Milan in machon vele in achak zok in December ni somni pahnia final match a Napoli an machon don ani Nizana Vekhan UEFA Europa Conference League khelchun zomania heta hian English club in Lan Crystal Palace an chak zolova an mikhwal cups nen gon hi veve khongin anin neto Crystal Palace minute ngana uche mangin ma an hruaya ma se minute somnga na kup sian parjisek mangin an sipuran suta minute somnga pathumna sisek mangin an khung belle kup sian minute thum chungin gol ni an khung mana Crystal Palace hi an tlom teu hle ma se minute somsari parukna deveni mangin Palace an sipuran suta shama gol dang lu bel talavin point khat veve an hlo chuakani he mecha hian kups player an tui minute somsari pathumna no chua ania minute somsari palina atangin Crystal Palace siam player tamzokin an khela ma se an tamzok na hi an mangtang kai thei lovani Nizana Conference League in khelang sardanga Lausanne Sports khelmola Fiorentina Italian club an tloma sikhat fain mo nei tu Lausanne Sports hi an chakani German club Mainz an mikhwal Samsung Sports in hi final ne thunga Spanish club Rayo Vallecano in sithum fain an mikhwal Dita Gilan an ne thung French club Strasbourg point an mikhwal Breidablik golthum gol khatin an neya point thum an hlo chuakani ti hian Europa Conference League season kalmeka Strasbourg in khelruka point som paruk nain te bulama an hroi chun zoma pahnina rakawin point som pali nain pathumna AK Athens point som pathum an neya palina Sparta Praha pangana Rayo Vallecano parukna Shakhtar le Pasarina Mainz te point som pathum theu an neya pariatna AK Larnaca omin point som pahni an neya ni te bola top 18 hian direct in run of 16 an ludona pakwana atanga somni palina in playoff in langkain somni pangana atanga somthum parukna a amor bok ten ram sangjok anin langkai theidon lovani zan ina in elna then khat khelchun zom turania chungzinga chuan La Liga a dar khat le chanve hian Valencia le Mallorca anin machonanga dar khata Bundesliga a Borussia Dortmund in Borussia Mönchengladbach an mikhwal don bok BBC in transfer thuleng atarlante seichun zomta ila heta hian Telegraph in tarlangin Manchester United chun Bournemouth atangin Ghanaian forward Anton Semenyo hi January thachungein laklu antuma Pep Guardiola point Manchester City a Anton Semenyo hi senglu tumin ma alamek bokani Times in tarlangin Portugal midfielder kumsomni parian mi Ruben Neves hi Manchester United in laklu andua Wolverhampton captain thin hi tuna Saudi Pro League club Al Hilal tana khel meka Al Hilal atang hian input chua European football khelle aduni in tu hnaya thua thanga Manchester United hian laklu tumin chan an langal ani Sky Sports in tarlangin Manchester United chuan Kobe Mainu kumsomni mi hi January thla hian chuatir phal lo ma sela offer an dona zirin an chuatir phal mai theya chuwangin Kobe Mainu lalu du te chuan offer thatok tak an siam angai dona ani lo chuan Kobe Mainu hi laklu thei ani don lova offer an siam athat to ke ro chuan Manchester United hian chuatir an hnial don lo ni in an tar langani Athletic in tar langin Chelsea head coach kumsomli pangami Enzo Maresca hi Manchester City in Pep Guardiola munrok nok hana turin an hual ni in atar langa Pep hian City hi kai shoi mek ma sela engchen nge City hi akai shoi don a chiang lova City hian Pep Guardiola an chel theilo nuwa Enzo Maresca hi laklu tumin rohmanna an nei ni in Athletic hian atar langani Friends chanchin bolian liqui bin tar langin Chelsea in Saint Etienne atangin kumsom pasari mi Gillian Anderson laklu antuma
pawn makte duai sari an the chuak ma se hei hi sen itian hen pom thei lovin Chelsea deal na hi an nola pawn makte duai som pakhat tal an phu tani Melin tar langin Dutch club AZ Alkmaar tana khelme kumsom pokomi thang duang tak Dutch player Keith Smith hi Newcastle in laklu an tummeka ani baka hian tulu satangin French defender kumsom pokomi Diane Methali hi Newcastle in laklu an tummek bokani Melin tar langin Manchester United Portuguese midfielder kumsom thum pakhan mi Bruno Fernandes in a contract release clause aneya chu pawn makte duai somnga paruk point paruk niin hetiang zat sum the chuak ngam te chuan an lei theidona ma se a release clause hi Premier League club te tan anung ve lova Premier League club ni lo Ramdang club tan chawa nung ani awangin Ramdang club chawin a release clause mang hian an lei theidon ani Spanish chanchin buten tar langin Atletico Madrid chuan English forward Marcus Rashford kumsom ni parian mi Barca a lona khelmek hi laklu tumin ma an lamek German chanchin bulian building tar langin Bayern Munich chuan Nicholas Jackson Chelsea atanga lona an ho hi a ngeta leitumna an nei lova Hurricane a thachang dol tura an kol mek hi an be se angin a che thatok lo ni in alanga hei wang hian Bayern hian a club nget pa ngai Chelsea a kirthir le turin ruahmanna an siam ani team tokin tar langin Arsenal chuan an player poimo Bukayo Saka hi kar khata pawn nuai thum hlotirin huamin contract zia tharpuyan tummeka hetiang zat hlo tura in remna an nei the ni chuan Bukayo Saka hi Arsenal club chanchina Arsenal player omto zongsonga hlo tamber ani don ti na ania Arsenal hian an player omto zongsong te hlo atana an sen phal ngai lo hi Bukayo Saka hlo atan chuan an seng huam ve ta ni in alangani Sky Sports Inter langin West Ham forward Luis Gulherme chuan a khelmek na club West Ham a hian ain be se angin mun changtam lo ma sela mun chan ngei tuma be chunjom zel athanga ama be se tu club dang pan mai thang lovin West Ham a hian chona ma chon chunjom athang ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se